Kala penkut ya kalentia jong ka France kabadai kalado. Haka World Cup arajar katra, haka Euro arajar arfau kabelalong haus nem arajar arfaway, haka raw bakat riu. Balmenta ka Switzerland kala penkut saya kalado jong ka Euro arajar arfau kabadai ka Italy. Haka baka Switzerland kala kelalong kari ka banengkong banrung sa ka quarter final jong ka Euro arajar arfusau hadin bakala pelim ya ka Italy dar lanon meni kamin. Kani ka jingjob ka Switzerland ka dairu hadin live waste nem bakan yo mat biang ya ka jingjob Persia ka Italy namar ka jingjob bakhado jongka Persia ka Italy kadai nadu ka sitarik panabasan usnem khat kendai spa kendai pulai haba pai sa ka jing yala kai ka Switzerland kalapan iya ka jing klan bor jongka akaba haka menit balai pun yo kala thep ka kul ka benengkong nang bau frila haka menit basau pun reu ubarkas ulah thep sa ka kul ka baar ka bala penduk mensim sendon ya ka Italy banyak rung sa ka quarter final hado bakut ka jing yala kai ka Switzerland kala job ya ka Italy daar lanot benrung sa ka quarter final haka ba kan apat ya ka result apa dengan ka England Persia ka Slovakia banyak kun Persia haka quarter final kat ka job apa dengan ka England Persia ka Slovakia kan ha banyak kun Persia ka Switzerland haka quarter final hublay fikir para loki para jor tidak haduk bing dia sembiang haka waipat ka video hublay sibun